Katho cia mwanya murori kunyite ugeni ngikumenyithia mwena mathi na mbere guthira guku nenda-ini cio kinyaniria nyinjitagwo Muhia wa maingi na tukire mwaka mweru ni mwaka mweru brand new wa 2023 uria ona ndukiri urathira wega no utathirite oroguo maundu makiambitie kwiyumiria na maundu magikoretwo magituma guku nenda-ini cio kinyaniria gukorwo gikihana ta kunginyita no itana kumenyithia maundu maya nyambe ngwendithirie mwaka mweru ukire na umithio we gutwanite na ithuĩ kuma haria twambaniriirie tuoka uguo twarugia mwaka ti undu wa kawaida na yo kire na kugesha utacokereirie ri wenda kumenyithia ugigicoka ukorwo na uigiriki tondu barabara igikoragwo cina maundu maingi na turagi gubatara ukiri gutinda gikirikiriria hau muthenya wa muthi ni muthenya wa mwanya muno kuona ukiri mwathenya wa mbere wa mwaka mweru wa 2023 ona mwini arainiria arauga 2023 mwaka wa kupanuliwa korwo gitwika guo tukorwo tugipanulwa tukorwo tugithie ikiro nginya iria tutanakota gukorwo tugikinya mwaka-ini ucio uragikorirwo ugigithira muthenya wa muthi ni wakorwo ukinyitana hanini haria nenda-ini cia Facebook o ni thutha wa mwiritu mwe hihi wakiyumiririe guku nenda-ini cia ukinyaniria aikiuga ati ni ethambeirie mundu etagwo Agnes Mwaniki if I'm not wrong. Agnes Mwaniki ekire giko kia mwanya muno akiyumiria guku nenda-ini cia ukinyaniria akiuga ni agite mundu na mundu uyu ri mundu uyu kire giatumire ko akire wa mwanya ni ati we ewaire mundu akimwithambiria mundu utari wira mundu utari handu ha guikara mundu utakirire nginya na kiene na Agnes ekagiko kiatumire akorwo ikirutirwo ngobia na kuhurirwo karuheni andu muno guku nenda-ini magikiuga ati she did a good job gwithambiria mwanake uyu uria wakionekaga akiri muhatiririe ni mathina kuona nginya handu ha gukoma ndakiri na thutha ucio Agnes ona ni after kisio Agnes nyakiyumiririe nenda-ini agitwika nginya wa gucangirwo o wa gatui page neta ya Karangu wa Muraya tucoka tukimona nginya ni atwarirwo nyamu igwitwo vacation ni kambuni ya gutwara andu tua itagwitinda gikigweta muthenya wa muthi ni kwa hana ta ugikinyitana hanini thutha wa Agnes kwiyumiria haria nenda-ini ya TikTok na korwo ikiuga ati wenda kurugia mwaka na kironda kia mwaka muthuri gikiri oro ngoro-ini. Guess what Agnes amefanya? Agnes akorwo kiyumiria akorwo agikiuga ati maundu macio mothe mari ma maheni undu ucio wothe wari staged kana gubangwo nigetha makorwo magikionera mbeca. Agnes no thete na mbere kuhithuria ati ndakuyu akinengera mundu gwitwo Mboito ona ciringi 10 na ndeto ino akorwo agika confession haria mwena wa TikTok haria akiuma live. Ndeto ino yakorwo kimakia andu muno guku nenda-ini cio kinyaniria guku andu makionaniriria ciara kana kurotithia ciara ukire andu aria matwikire akuhusikana kesi ino ya mundu gwitwo Agnes makire na mundu gwitwo Mboito na thutha ucio wa thutha wa kesi ino ya Agnes kuyumire guku nenda-ini gucokia thutha hanini Agnes nyakorwo agikiyumiria na akiuga ati nyarenda kwiyita na kuringana na Mr Wonderful uria ndakiona comment akiugite ati ringi Agnes endaga ati athie ona mbere na gwikirwo mushango thutha ndeto no kuyumiria ha nenda-ini cia Facebook TikTok mundu gwitwo Karangu wa Muraya nyako aikiyumiria aikigeria ringi gutheria ritwa riake kana gukorwo agikiuga uria akiui wigi ndeto ino ya mundu gwitwo Agnes. Karangu wa Muraya akwa akiyumiria thutha wa post imwe yuma haria mwena wa Facebook ya mundu gwitwo Mutahi wa Space uria akorwo akiuga ati Agnes Mwaniki, the woman who wrote a suicide letter after being conned 70k, is currently on TikTok live confessing on how she used Karangu wa Muraya platform to pseudo Kenyans while pretending to help her homeless former childhood friend mundu gugitwo Mboito. Amesema hakupea huyo jamaa hustler hata bob na hataki kuanza mwaka na uongo and she's so sorry kwa kuwakon watu. Ucio ni mundu wako aikiona live ino ya mundu gwitwo Agnes haria nenda-ini cia TikTok akiyumiria kauga ati Agnes akiri live na akiuga ati ni araigwa sorry muno na akienda kuherera a Kenya na ako aikihithuria ndaheire mwanake uciringi ona imwe. Mr Wonderful aikorwo aikioya post iro ino ameri post na ko aikirekereria ndumiriri yake akorwo akiuga ati ti Uhoro, I was just an innocent brother trying to be a brother's keeper, though she didn't get much through this platform. If I'm not wrong, she just got 22,000. My sister Cleopatra Wanjiku can confirm here. I'm also very sorry to everyone who sent their support to them. Ti Uhoro wa guku thi urihagirwo oro guku thi. Mr Wonderful akorwo agitheria kiuga ati Agnes akorwo agikiona ciringi o 22,000.
na athi na mbere na gukira aratake kana andu aria makinyitiriire mundu gwitwo Agnes through his platform akwa akimera pore nyingi muno ni undu wa giko giki kia mundu gwitwo Agnes na andu makiyumiritie guku nenda-ini cia Facebook mwena wa comment section ya mundu gwitwo Karangu wa Muraya he mundu urauga ati some people are the sole reason why genuine people never get helped ucia akorwo kiuga ati ciiko cia andu amwe ni gutuma nginya andu aria makire na cases genuine marige guteithika tondu mundu othe giciragia no case cia kuhenania mundu akwa kiuga atiriri mundu gwitwo Cleopatra nyakora ikiyumiria uga I can confirm that she got 22,000 from this platform. All the other cash people claim we are sent after all before. Uhoro he mundu gwitwo Elizabeth ni muini wa nyimbo cia kigoco uria wakiuga ati she will pay ata a confessie juu ya miti. He mundu ngina kwa kiuga ati a refund 500 yangu mimi sitasema Uhoro tondu ni uhoro munene muno kana ni uhoro munene makiria. He mundu akorwa kiuga ati mpaka wakapeleka vacation Uhoro. He mundu ngina kwa kiuga ati riri did I say it was clout chasing na nikasema siwezi osha mwanaume nikatukanwa. Wait for more about her ni trend. Wait for more about her ni trend. Karangu wa Muraya no riri muro igire bururi ukure haithuru ciakora kiuga ati bururi ni wako gikura na njira nene muno. Mustano funa kinyako ha aikirekereria post ingi 1 minute ago akora kiuga ati hadi nikambia rafiki yangu awapeleke Masai Mara wakaone elephants aikorwo agigicakaya kuonania ni tegi nyamurata wake wa kambuni ya gwitwara andu vacation akorwo ikimatwara vacation na tukiona nginya magithii vacation no arakorwo kiuga ati ti uhoro ni mwena wakwa gukiuga sina maoni mwena waku ndikiuka no kire na maoni no kukinyarikira hau mwena wa comment section na ni thengi muno ndo akira video no until the next time bye bye ni jetagwo Muhea wa Maingi.